Gernika Lumoko udalak lehen aldiz kazetaritza ausart eta askea saritzeko George Stier saria banatu du. Ekitaldi honetan George L. Stier bombardaketaren testigantza jaso zuen kazetari britaniarraren saria bere seme George Stierrek jaso du eta berak George Stierren semeak egin dio sari ematea aurtengo saritu nagusia izan den Mikel Ayestaran guda kazetariari. Ostean, Stier jaunak idatzitako kronika irakurri da bere oroigarri inguruan eta lore eskaintza burutu dute. Bakearen aldeko kazetaritzari lehen George Stier Gernika saria. Sari hau sortu da komunikabide grafiko, idatzizko zein ikus entzunezkoen ezinbesteko lana egin duten kazetari eta korresponsalai esker ona emateko. La historia del siglo XX y sus casi medio centenar de conflictos demuestran que los corresponsales de paz y de guerra juegan un papel importante en todo frente de batalla. Bien pueden ser propagandistas de alguno de los dos lados del conflicto o verdaderos periodistas que se comprometen con el esclarecimiento de la verdad y con la denuncia de las injusticias y los crímenes. Es por esto que se volvió conocida la consigna: es imposible llevar a cabo una guerra teniendo una prensa libre. Con una prensa libre, narrando en palabras e imágenes los horrores de una guerra, es difícil disparar arbitrariamente los fusiles. Así, los corresponsales de guerra no solo tienen una labor informativa, también tienen el deber ético de ser neutrales. Con todo, hay razones que afectan la neutralidad de estos periodistas que han sido testigos del enfrentamiento entre lo justo y lo injusto, los oprimidos y los opresores. La imparcialidad no es fácil, pues ser espectadores de las luchas contra el absolutismo los obligan a tomar partido y decantarse por una opinión. El dilema al que se expone el periodismo de guerra es, pues, el de ser neutral o el de tomar partido. Ambas opciones, aún así, deben contar con la exigencia ética de servir a la verdad y a la justicia. Sin embargo, el periodismo de guerra y de paz se ha convertido en una fuente de noticias que sirven a intereses económicos particulares y alimentan las ansias del espectáculo, de las que se valen las cadenas televisivas, donde el negocio y rating son el primordial objetivo. Sin embargo, nos consta también que hay un periodismo que se resiste a esta situación, el periodista comprometido social y culturalmente, que sabe leer la cotidianidad, que anticipa el conflicto y denuncia y explica la violencia, los desastres ecológicos, los holocaustos silenciosos. Este es el corresponsal de paz, cuya misión es acercarnos a la realidad de una geografía humana, de la naturaleza, de las sociedades y de las formas de vida no privilegiadas. Y este es el periodismo que hoy premiamos en Gernika, es el periodismo que ejerció George Stier y que hoy entregamos a Mikel Ayestaran por su valor y compromiso con la verdad. Eskerrik asko, Mikel. Lehenengo gauza,
Ez da batera erreza izan niretzat bertan egotea, baina azkenean lortu dut. Eskerrik asko Gernikako udaletxeari horrelako sari bat emateagatik, benetan sekulako orea da, eta hori handiagoa, Esterren sendia bertan egonda, non eta Gernikan. 82 urte igaro dira bombardaketatik, eta gerra kazetari honek idatzi zuen kronika historia bihurtu da, orain dela oso gutxi, Nikolas Rankinek gogoratu duen bezala, argitaratu da lehenengo itzulpena euskeraz, bertan egin dugula lana baita hitzaurrea egiten, eta oso polita izan da, oso niretzat lan borobila izan da. The Times eta The New York Times egunkariek argitaratu zuten kronika historikoa da gaur egun. Garai horretan, sare sozialik edo telebistarik gabe, nazioarteri bidalitako laguntza garrasi bihurtu zen, munduko hiri martirien mapan kokatu zuen Esterrek Gernika, eta hilabete lehenago Durangon aurreratutako estrategia aldaketa baieztatu zuen, hau da, zibilen aurkako bombardaketa masiboak egitea etsaia adoragabetzeko. Esan dugun bezala, 80 urte igaro badira ere, kontakizunak ez du gaurkotosanik galdu, eta horregatik hemen gaude bilduta. Gernikan oso ondo babestu delako historia, eta historia babestu egin behar da, eta gogoratu egin behar da. Bueno, sorionak esan Mikel Aiestarenari. Baina, claro, Gernikako herriek leku sor bat Estirregaz, Jorge Estirregaz. Eta sari honetan, leku beste sari bet, George Estirren semeri emoteko. Osea, es el premiado en el primer premio George Estir Gernika, es Mikel Aiestarán. Estamos muy contentos, pero el pueblo de Gernika tiene una deuda con George Estir. Entonces tenemos a la vez un premio para entregarle al hijo de George Estir por agradecimiento de todo lo que se ha contado aquí, porque gracias a él, gracias a esa verdad de los corresponsales, de los periodistas que llevan la verdad, se conoció en el mundo lo que pasó en Gernika. Entonces ahora vamos a hacer la entrega del premio. Ahora el otro. Espera que pongo su... George Estirren lekukotasuna. 1957ko apirilaren 26a, astelena eta beraz, azoka eguna zen Gernikan. Arratsaldeko 4:30 Elizako kanpaia asantzaz jotzen hasi zen. Populazioak aterpen bila korritu zuen. Minutu batzu beranduago, Heinkel 111 bat agertu zen, eta 6 bomba eta eskubomba piloa bota zituen tren geltokitik hurbil. Geroxeago, beste Heinkel bat agertu zen, toki bera bombardatu eta metraiadorekin populazioa tirokatu zuen. Azkenean, buelta eman eta joan zen. Orduan, Arnategi parrokoa Elizatik geltokira abiatu zen, olio sanduarekin hilzorian zeudenei laguntza ematera. Suteak oraindik ez ziren ageri. Ordu laurden pasa eta bapatean motorren burrumbak entzun ziren. Junkers 52 hegazkinen hotza, Alemaniatik Espainiara bidalitako bombardero astunena. Taldeka jaurti zituzten bombak,
eta hauek gehienetan asmatzen zuten eraikuntzaren bat edo beste, goitik beraino urratuz eta sotoetan lehertzen zirelarik. Populazioa izuturik, herritik ihes egiten ari zenean, eize hegazkinak ia lurra ukitu arte jaitzi ziren bazterrak balaz josteko. Populazioa erabat ikaraturik bide bazterretan ahoz bera zegoen. Batzuk zuloetan sartu ziren ahal izan zuten moduan. Beste batzuek begiak itxi eta korrika zeharkatzen zituzten landak. Asko eta asko tamalez, herri barrura sartu ziren berriro, aire erasoari ihes egin nahian. Okerreko aukera berau. Orduan hasi zen Gernikako bombardaketa astuna. Eskuadreia anitzek, 3 eta 12 bitarteko hegazkin kopuruez osatutakoek, gupida gabe eta sistematikoki bombardatu zuten Gernika. 20 minuturo, hegazkin taldi berria zitorren. Bombardaketak eskaintzen zituen etenaldi laburretan, jende hariniketan zebilen batetik bestera. Gordeleku sarrerak libre utzi zuten aurkitzen ziren etxetako aurrak erreskatatuz. Oihuminak entzuten ziren onai, eta gernikarrak etengabe aritzen ziren zauritutakoak hondakinen artetik ateratzen. Hurrengo hegazkin talde aldu aurretik. 7 eta 40 minutu zirenean, eta 45 minutu zirenean, azkenengo hegazkinak alde egin zuen. Orduan entzun ahal izan zen sutea eta hormak eta teilatuak erortzen sortzen zen jauzi ikara nabaria. Gernika suntzituta zegoen. Now, my father lived through very sad times and very hard times, and he suffered. Mi padre ha vivido en tiempos duros y ha visto cosas duras y ha sufrido. And after 9 years in war as scriptor et miles, Y después de 9 años en guerra como scriptor e miles, que es latín por escritor y soldado, he died just after his 35th birthday. él murió un mes después de su 35 aniversario. Now, here in Guernica, suffering is written in our history. Aquí en Guernica el sufrimiento está escrito en las piedras. And it's in the history of Vizcaya and of the Basque country. Está escrito en la historia de Vizcaya y en todo Euskal Herria. And we must never forget it. Y no hay que olvidarlo.